Hi, hi, hi. Ke a tshepa o tle o shapo. Re kenya go dia trade breakdown le hono. Ke tlhalosa gore why ke tšere di-trade tse ke di tšereng. So, ntho e ke dileng ya mathomo ke gore ke kry-ile daily bias akere. And daily bias ne le jwang ne le bullish. La bona. Ka mokgwa o ke e kry-ileng ke gore ke bone di-fair value gap ka mo that suggest gore price e kana ya hodimo. And le di-body close tše la bona ka mokgwa ne ya hodimo mo namile ra ba le di-small candle mara o na le di-wicks ka modimo le ka mafase a tšona di a bontšha gore price maybe a yo shofa now mara because we had a strong bullish move go godimo re ka kgona o guess gore okay price ya godimo plus ya re lebelela le asset ya nngwe le yone ya re bontšha e ba more clear because previous day candle e tswaletše ka mogara the bullish candle and la bona le week ya yone ka mofase ya bontšha gore price e pushitše godimo okay e pushitše godimo a se tswalele fase so ya re bontšha gore okay ke bullish intent so ka diang ka ya ko 15-minute chart x no fihla ko 15-minute chart ka diang a ke di so sorry so ka fihla ne ke lebeletše di-SSMT tše di ka dialang mo 15-minute chart again ke lebelela range ya Asian high le Asian low again so ka bona gore okay price e tšere Asian high ka mo Euro USD mara se tše Asian high ka mo GBP USD so yeo le yona ka bona ke SSMT so ka draw a line from the range ya high range to the new high made and le more from the low la bona gore o na le difference so kere se e diang that new that difference ba e bitša ka TCISD candle like mara obviously o tlo move a line ya SSMT to the highest point created again by that uh SSMT again so ke le ke fihlana mo ka diang ka bona gore okay price action e diang e tšea TCISD low mo and e tšea e dile TCISD akere so TCISD usually let's say for bearish buyers o lebelela bullish candle akere namile o draw low ya ona ya bullish candle namile ya emela price already e body close ka mo fasa yona beyond yona and then for a bullish buyers you look at a bearish candle akere namile o draw the mo high ya ona the highest wick or the highest part ya ona akere and then you emela price already e body close mo dima yona ke yona ntho e tlo validating gore okay price e tlo tsamaya ka tsela yao then o kana tšea trade more or o kana emela price gore e retrace because sometimes ya kgone yana ka mokgwa then e di fair value gap and then e boele morago ka mogara fair value gap before e continue akere so usually that's what you use TCISD for akere o ka tsena e seno fetša ba approved or o emele gore die fair value gap or something like that again so usually on a TCISD on a ITCISD which is the opposite side of the TCISD so I want to come off fast more come off fast this candle on a TCISD and then come with the ITCISD so usually it's all like a approve TCISD sometimes ya kgona reverse e approve le ITCISD so o cannot just trade to the opposite side of that TCISD it go out to that opposite side so mo situation here a kry body e closer mo so ne re tlo tšea di-sell mo gore ya fase mara if ya reversa wa bonelana ka mokgwa o re dileng e reversile ya body closer mo dima ITCISD so ne ke lebeletše di-buy mara price vele a se di vele today like e dile both sides and then ya fase futhi so ne ile loss trading ne le trade two man ne ile loss so usually ke risk 50%
50% most strategies. So usually ke tša di-trade J2 ka London session le ka NYAM session I get 50-50. But obviously I can only TCISD una the ITCISD. So ke splitter 50% away to two le yona. About 25% more TCISD and then about 25% more ITCISD. And then if TCISD ever validated, get your trade ka side level. If ke ba stop that, then get your ITCISD. I want to at least get a chance here both sides of it. So, anyways, that's what happened, and then yeah, ye nearly lost, and then what la trade ye ke tšering ka NYAM session ke ka bo ma 4 to 5:30 usually ke time window e ke define yona for yona session yeo I get. So o bile le SSMT mara SSMT ene e se between the session ya bona ene e le between previous days high wa bona line e ntsho ya ba le dot dot ke previous day high. So ka mo GBP USD price a se kgone ntšha previous day high wa e bona mo actually price ntšhitše previous day high ka mo GBP USD mara se ntše ka mo Euro USD because o ka lebela sharp mo tše ke di-week a se body close mo dima this dotted line ka mo ke di-candle close la bona. So le yone weekend ke TCISD. So ka draw TCISD to the downside ka look out for the bullish one again mara ebile validated pele ka mo Euro USD. So e really diana ka mokgwa ka diang ka okay sharp. That's where we're going to take the trade again. So yeah, price ya dia then ka tsena ya fase and then ke bile this price thing more break even mara zanka ya fitla mo break even and the trade ke tswaletse late unfortunately I so yeah, because sometimes usually ke nyako tswala like the position ka ma 5:30 so e ke tswala jona normal at least ne ile some